saya akan buatkan slide itulah dia punya ni. Dia punya apa kata orang? Dia punya ni lah. Baik. Silakan Doktor. Okay, saya mula. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih kepada anak-anak semua. Ada 50 mata dalam skrin. Walaupun sebenarnya Dr. Atika, we have actually 220 students yang sepatutnya dalam skrin dan kita tak tahulah kenapa. Ramainya. Tapi tidak mengapa. Mereka-mereka yang tidak ada dalam skrin ni mereka akan tahulah apa yang berlaku pada mereka selepas ini, ya. Tak apa. Jadi Dr. Natika Atan merupakan pensyarah ya di, kita boleh katakan di KPJ University ya, Nilai Negeri Sembilan. Beliau merupakan pemegang PhD Economics and Muamalat Administration daripada University Sains Islam Malaysia ya. Beliau juga telah pun bertugas di 2 universiti sebelum ini. Sebelum ini doktor telah pun bertugas di Universiti Teknikal Melaka ya, UTM. Tetapi sekarang doktor berpindah ke Lembah Kelang dan berkhidmat di KPJ Healthcare University Nilai Negeri Sembilan. Okey, atas kekangan kita melihat, bukan kekangan lah, melihat kepada doktor punya PhD ya, saya juga doktor juga salah satu saya punya pakar rujuk ketika saya membuat kajian PhD saya. Di mana Dr. Atikah juga merupakan tesis dia adalah wakaf kesihatan ya. Dan anak-anak pun tahu kan, saya selalu cerita dalam kelas saya buat pasal PhD saya pasal wakaf and zakat integration. So she is one of my guru lah in this wakaf field. That's why bila saya berkenalan dengan beliau telah memfokuskan PhD beliau dalam bidang wakaf kesihatan. That's why lah dia berada di KPJ Healthcare University. Kumpulan pakar Johor. Hospital tu awak ada universiti. So kita nampak kalau awak merancang awak punya kerjaya dengan baik, awak tahu awak nak bekerja di mana pada satu hari nanti. Jadi Dr. Atika tanpa melengahkan masa, sebab doktor tak banyak masa sebenarnya doktor hanya ada sampai jam 9 untuk mempersembahkan tajuk doktor yang tajuk Applying Quantitative Research to Understand B40 Financial Behaviour in the Context of Property Management. Because kita tengok ya, currently today, especially economic recession and movement is very fast and it causes many factors for B40, M40 and even T20 to survive in Malaysia nowadays. So untuk mengupas topik ini from the statistic and quantitative research punya understanding, kita minta doktor untuk kita akan dui bahasa doktor ya, untuk lebih melancarkan program kita. We are not conduct this webinar in English full, kita akan pergi dui bahasa. So doktor, the floor is yours, you may start now. Saya akan mute doktor ya. Okay, terima kasih Dr. Siti Nadia. Okay, let me share first my slide. Saya ada masalah sikit nak share slide saya sekejap ya. Sebab saya buka terlalu banyak, saya punya banyak kerja ni. Jadi terlalu banyak saya open. Sekejap. Okay. Menanggung kot. Saya biasa-biasa je. Okay. So semua yang ada dekat dalam yang hadir pada hari ini pada bachelor ke ataupun diploma Kami diploma doktor. Diploma semester 4 lebih kurang usianya 20 tahun. Anak-anak kita lah doktor. Malangnya kita ni kan sibuk belajar, kahwin lewat sikit kan. Jadi mari kita jaga anak kita lah. Ni dia tak apa, kita bagi masa Dr. Atika untuk menyelesaikan isu-isu teknikal. Jadi 72 mata memandang, saya mendoakan kepada Allah SWT agar Allah memberikan taufik dan hidayah, kefahaman dalam mempelajari apa-apa ilmu yang baik, mendekatkan diri kamu semua kepada Allah, memudahkan urusan dunia dan akhirat kamu, kerana kamu telah memberi kebaikan kepada saya pada hari ini dengan meluangkan masa menyertai Google Meet pada malam ini. Sesungguhnya kepada Allah lah seserahkan diri kamu untuk Allah balas 1000 kebaikan. Dia mudahkan urusan menjawab peperiksaan nanti, diberi kefahaman ke semua topik, boleh dapat dekan, terus menjadi anak yang soleh dan solehah, bahagia dunia dan akhirat.
Ya, jadi kalau kita lihat anak-anak kan, kita menyantuni seseorang itu berdasarkan umurnya, pemikirannya, kerana tidak semua orang kita boleh santuni secara general. Kerana dia adalah berpaksikan, berpandukan diri kita sendiri. Nah, kadang-kadang saya ada watak A, watak B, watak C, watak D kan. Sebab memang kita manusia ni adalah pelakon di pentas dunia ini. Jadi awak pun kalau masuk kelas kan, alah Dr. Nadia ni, memang kan kadang rasa alah dia ni kan macam tak berapa minat lah nak dengar kuliah saya kan. Tapi tak apa, awak berlakon je pura-pura minat. Sebab apa? Di situ ada keberkatannya. Kerana kalau awak ingat, kalau awak biasa mendengar lah ya, tazkirah ya, reda Allah terletak pada reda ibu bapa, reda Allah terletak pada reda guru. Jadi saya, apa yang saya bagi kepada anak-anak kan, saya memang nak anak-anak gunakanlah dunia dan akhirat. Biarlah sampai kita bertemu balik nanti di syurga Allah. Bukan kat dunia ni aja anak-anak kita nak bertemu, bermuamalat, berukhuwah ini. Tidak, dunia ni hanya sementara. Yang pastinya akhirat tempat yang kekal abadi. Saya ni kalau dapat peluang untuk tazkirah, itulah impian saya. Tapi itulah, tunggu juga Haris 4A YDP MPP nak jemput ni, tak jemput-jemput dah nak ujung SEM. Haris ada tak malam ni YDP MPP? Haris YDP MPP. Haris YDP MPP. Ada madam, ada. Ya, nasib baik Haris ada. Sebab Haris kan YDP MPP. Kan jadi saya perlulah kata orang apa, mendapat recognition, mendapat kata orang apa, thumb right lah daripada YDP MPP, ketua pelajar di UiTM Perak. Okay, Dr. Atika, macam mana Dr. Atika, okey ke tu? Saya ada share slide saya dengan Dr. Nadia. Kalau saya tak boleh nak buka dekat sini, boleh bukakan tak? Saya takut boleh. Komputer ni laptop saya ni memang ada masalah. Okey, tak apa. Doktor teruskan bercakap. Saya akan sharekan skrin, sedang share. Doktor start saja, okey? Anak-anak just listen, okey? Tak apa doktor, it's okay. Benda mudah kita mudahkan. Kebetulan saya baru je cakap pasal emosi siang tadi, ceramah. Jadi saya pun kena apply lah apa saya cakap. Dalam surah As-Saff, Allah dah berfirman, wahai orang-orang beriman, kenapa kamu tidak berbuat apa yang telah kamu katakan? Jadi saya pun takut lah kan. Jadi saya kena buat lah. Okey, kejap ya. Dr. Atika boleh introduction dulu apa yang patut sementara saya punya laptop ni untuk mencarilah ruang untuk memasuk. Itulah kerja kami sebagai pensyarah ni, memang asyik kata boleh. Kejap saya tengah ni bakal doktor mula dulu, boleh? Mula dululah untuk apa-apa saya sedang. Okey, nanti doktor tengok ya bila saya dah ready. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Siti Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selamat maghrib sebab waktu sekarang ni waktu maghrib nak menghampiri Isya. Terima kasih yang hadir pada hari ini. Kalian semua macam anak-anak kami lah, macam Dr. Siti Nadia cakap, memang betul lah anak saya pun yang sulung dah 17 tahun dan tak lama lagi pun akan bersama-sama melanjutkan pelajaran di universiti di peringkat IPT lah. Okay, so for today, okay, as being briefed by Dr. Siti Nadia, okay, I will share with you, okay, on the topic, okay, on our topic nampak that saya is punya ni? Focusing nampak on tak, the Doktor? Saya dah share? Mana Dr. Siti? Tak nampak lagi. Saya belum nampak lagi. Yang lain-lain dah nampak ke? Student yang lain dah nampak ke? Nampak. Oh, nampak dah nampak. Okey, nampak.
Okay, tak apa. Dr. Atika boleh guna Dr. Tak Atika apa, punya sebabnya mungkin laptop saya ada problem. Doktor kata Betul. next je saya tukar Saya buka. Ya, okay. So for today, okay, the topic that I will bring to you, okay, benda ni sebenarnya tajuk ni seperti mana you nampak, applying quantitative research to understand B40 financial behaviour in the context of property management. Sebenarnya tajuk ni saya semasa saya bachelor degree, okay, ini adalah tajuk yang saya buat untuk saya punya final year project lah, okay. Tapi itu dah lebih kurang dah lama dah 10 tahun yang lepas. So dia dah terlalu lama. So dalam konteks sekarang mungkin sudah tidak relevan lagi lah. However, okay, some of the important point, okay, apa yang saya nak share dengan you all about this topic dan dalam perspektif ekonomi and financial behaviour itself, okay, maybe you boleh guna, maybe satu hari nanti you berminat nak sambung, okay, nak sambung master ke, okay, atau even kalau degree sekalipun kan, for your final year project, okay, you boleh bawalah tajuk ini, okay. So next, Dr. Siti. Okay, boleh next next slide, Dr. Siti. Okay, sudah, dah topik. Okay, so this is some of the topic outline that will be discussed or I will be representing to you, okay. Firstly, I will let you to look at the part of introduction lah. Kalau you all semua kalau saya boleh tahu bidang apa diploma dalam? Estate management, pengurusan hartanah. Okay, pengurusan hartanah. So bila kalau kata pengurusan hartanah, mungkin some of this issue is very relevant to you lah, dan mungkin ada isu-isu ini yang you all dah go through with your lecturer, okay, in your lecture sessions. Okay, so and then we go to we will go through to the second topic, which is background and context of research. Macam mana you nak bawa this topic ataupun how you want to mold, okay, the issues, the introductions, okay, to become your kata problem statement. Andai kata satu nanti kalau you ni lah sambung degree, you boleh dah dapat picture, dah dapat gambaran lah. Okay, final year project dia macam lebih kurang macam dissertation ataupun thesis lah, okay, dia mini dissertation. Saya tak sure, betul tak Dr. Siti? Dr. Siti Nadia, betul tak? Ya, betul. UiTM pun kena buat mini dissertation, betul? Ya, betul. Okay. So kalau begitulah, so you dah dapat gambaran, okay, apa seterusnya nanti bila you dah kena buat, you dah tahu what are the context of issue that you should bring to your topic ataupun title research you nanti, okay. And then we will go through to the research problem and objective, okay. I will touch a bit about B40 financial behaviour, okay, on the property management among B40 and quantitative research overview. Quantitative research overview ni sedikit lah, sebabnya kalau saya nak go through semua, okay, tak sempat untuk 1 jam. Dia kena pergi untuk 1 semester, okay. Betul. Ini quantitative lah. Okay. So saya akan go through sedikit dan saya akan bagi you gambaran. Okay. Maybe I will also ada example of research lah yang saya dah kumpulkan yang specifically touch on this topic. Okay. Dr. Siti boleh seterusnya? Okay. So as we know, okay, siapa B40 tu itself, okay. So kalau kita tengok when we talk about the topic itself, it's about the B40 household, which is B40 itu adalah kita punya respondent, okay. Kelompok ataupun siapa yang kita nak kaji, okay. So bila you kata you buat research, orang akan tengok, okay, siapa yang you nak kaji. Okay, kalau yang ini kita nampak lah, okay, tajuk saya tu memang jelas lah, B40 household. So kita bermaksud kita punya data collection, kita punya research, our issue will be focusing on the
B40 issue for untuk memperolehi, maksudnya untuk dalam isu yang dalam konteks untuk membeli rumah. Okay, so that is the how you want to shape, okay, the issue to be the research topic. Okay, so when you look at the introduction, my slide itself, tapi orang akan tanya, kenapa you nak kaji tentang B40? Okay, kalau bila you buat FYP, you akan melalui juga dia macam bukan sesi Viva, tapi you punya lecturer akan baca dan dia akan pastikan bahawa tajuk, okay, you punya background of research, introduction must be aligned with your RO, RQ tu semua. Okay, nanti kita akan go through lah. Okay, so the introduction, so for this topic, siapa yang kita nak kaji adalah B40 household. Okay, so nanti kita akan, bila kita kata kajian kita adalah berkaitan dengan B40 household, the pattern of house purchasing among the B40, so kita akan buat data collection pun among this household juga. Okay, so why B40? Because B40 is the bottom 40% of income earners, okay, yang kita kata sebagai you need to give the justification why you want to do the research about this group. Apa biasanya masalah yang berlaku di kalangan dalam golongannya B40 ni, penduduk B40 yang berkaitan dengan pembelian rumah ni? Apa yang you rasa? Apa yang you selalu nampak lah. It's not about what you feel, but what you know or what you see, okay, yang berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan sekarang ni. Saya panggil lah seorang sebabnya kalau saya buat lecture session, saya memang suka panggil nama student saya. Sila, saya suka begitu, biar semua orang fokus. Kan? Daripada nak dengar ceramah agama, hari ni kena dengar ceramah ni tentang ekonomi dan tentang affordable housing. Okay. Siapa? Umi. Boleh panggil Kit lah kot. Kit gelak tadi. Kit. Kit. Siapa tadi? Encik yang Kit. tadi gelak tadi. Encik Kit. Silakan Encik Kit. Okay. Kenapa you rasa kita perlu buat research tentang B40 ni? Yang berkaitan dengan household purchase, house purchasing. Encik Kit dari 4E, please. Ni tadi saya dah nampak tadi. Adam. Adam pun okey. Itu pun Adam outspoken juga dalam kelas. Bagus dia juga. Adam, please. Saya nak stimulate you punya brain ni, supaya you tahu sebenarnya sekarang ni sebab saya bidang ekonomi, tapi saya punya research masa saya FYP saya, final year project saya dalam saya bachelor degree, saya buat tentang household punya ni untuk saya tak ingat tajuk dia, tapi lebih kurang ni lah affordable housing lah untuk B40 punya group. Saya buat research tentang ini. So you rasa kenapa? Why we need to study this group? Adam? Okay. Siapa yang dapat jawab ni, saya akan bagi 0.5 carry mark sebagai syafaat. 0.5 tu banyak cepat, seorang je. Aisyah. Siapa? Aisyah ya? Falbin. Dania. You all tengah baca Yasin ke apa ni? Hari ni hari Khamis, hari Jumaat. Oh, baca ni surah apa? Biasa hari Jumaat. Ain Syuhada Abdul Wahid. Bukalah you punya. Ain. Nak dengar suara Ain. Ain ingat tak Ain saya cakap? Mungkin besok Ain nak pergi kerja kat KPJ, Dr. Atikah lah yang interview panel dia. So setiap peluang yang datang, Allah pilih kita. Betul. Ini bukan sia-sia. Ini bukan kebetulan. Allah dah plan untuk awak ada perasaan nak jawab. Ain Syuhada, silakan. Daripada Kuala Kangsar, Perak. Saya rasa kita nak tahu juga golongan B40 ni berapa kemampuan diorang untuk membeli rumah. Mungkin bagi kita 300,000 tu sudah murah, tapi mereka masih tak mampu. Betul. Okay. So banyak isu-isu yang berkaitan dengan
B40 ni terutamanya in term of the affordable housing lah. Okay, kalau kita tengok baru-baru ni, dan bila you tulis tu dalam you punya nanti kalau you nak buat you punya final year project, you kena relate kan in term of the policy by the government. Okay, so sekarang ni government kita apa polisi dia tentang B40 ni untuk pemedikan rumah. So kebanyakan rumah yang ada isu-isu yang saya nak sentuh sikit, isu-isu yang ada dekat Malaysia ni sekarang, kita terlalu banyak lambakan rumah yang harga dia 300,000 ke atas, betul tak? Okay. Dan kebanyakan isu yang berkaitan dengan B40 ni kan, rumah-rumah yang murah tu dah tak ada. Bukan dah tak ada, tapi terlalu sedikit. Sebab tu baru-baru ni okay, kerajaan banyakkan rumah yang kita ada banyak inisiatif daripada kerajaan, terutamanya kerajaan Selangor sebagai contoh, sebab saya Selangor, saya tak sure Perak macam mana. Kalau dekat Selangor ni ada rumah Selangorku, okey, yang harga rumah tu 250,000 ke bawah lah. Tak adalah ke bawah sangat, dalam 200 ke 250,000, tapi itu pun rumah bertingkat-tingkat. Okey, so kalau you nak tahu, okey, bila kita kata sebenarnya dia berat daripada rumah je. Okey, bila kelompok rumah yang macam ni, okay, you tahu bila B40 ni kebanyakannya rumah dia yang harga 200 ke 250,000, dia mesti rumah yang jenis flat, apartment, betul tak? So kat situ pun sebenarnya ada juga isu-isu yang melibatkan isu sosial, okay. So benda-benda tu semua dia relate. Okay, dia relate to the well-being of this household juga. Okay, so when we talk about B40 household, is typically prioritize spending on basic necessities and utilities due to limited financial resources. Okay, B40 dia punya the limitation of dia punya keuangan dia. Okay, and this household usually allocate a larger portion of their income to food lah. Okay, housing and transportation. Okay, so dia in term of dia punya kata portion-portion yang lain tu kurang sedikit lah. Okay, so when we talk about affordable housing, okay, O'Neill 2008, okay, dia describe as a housing that can be accessed by lower income group without experiencing undue financial hardship. Okay, maksudnya walaupun berlaku sebagai contoh dulu masa a few years back, okay, kita berada dalam COVID kan. Okay, bila COVID tu ramai household yang ialah individu yang pendapatannya terjejas. Okay, so kalau boleh kita nak retain that housing walaupun dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, tapi rumah tu adalah satu benda yang basic needs yang kita boleh pertahankan. Okay, so macam so saya relatekan dengan Maslow hierarchy of needs, which is rumah okay berada dalam basic needs for survival, psychological needs and safety needs, security and shelter. Okay, so ini semua, okay, maklumat-maklumat inilah yang you akan tulis dalam you punya final year project kalau you sambung degree nanti. And even kalau you nak sambung master, PhD, you need to relate the current issue that yang berlaku di Malaysia, of course Malaysia especially lah, okay. Dan you kena relatekan lah dengan research you tu. Okay, how you want to bring this issue into your writing of research writing. Okay, so this is some of the point lah yang you kena ni. You kena kalau dalam kuantitatif, it needs to be more on statistical lah. Okay, even kalau you nak tulis tentang introduction or problem statement, okay, dia kena ada strong justification, which is you need to support with some of statistik lah daripada mungkin daripada jabatan maklumat-maklumat yang you dapat daripada Jabatan Statistik Malaysia, okay? You kena dapatkanlah benda-benda tu, and you need to relate with the income and the affordable housing, okay? So you kena gubah benda tu dalam 1 ke 2 3 paragraf lah untuk ia nampak why you want to do this research. Okay, next, Dr. Siti Nadia. Okay. Okay. So yang inilah, so you boleh, how you want to justify ataupun macam mana you nak relate kan, okay, this Maslow hierarchy of needs to your research on affordable housing for B40.
Okay, so that is how you want to, macam mana you garapkan you punya introduction or your background of research or study. Okay, okay, so next. Okay, so kalau you tengok, okay, macam ni pun, yang ini pun antara data-data ataupun maklumat-maklumat yang you kena includekan dalam research you. Okay, so sebab sekarang ni kita bercakap tentang research atau quantitative research. So when we talk about quantitative research, tak kira lah quantitative or qualitative, both need strong justification why you want to do that. Okay, why you want to do this topic? Why? Kenapa? Okay, so you tak boleh sebabnya ia akan relate to your research objective, you punya hypothesis, and then it will also reflect to what kind of research instrument or research analysis that you want to do. Okay, kalau kuantitatif ni dia akan jadi macam tu. Okay, kalau katakanlah you punya research objective tu you dah memang letakkan ayat dia tu, okay, katakanlah you nak ayat dia tu mesti relate to the what kind of analysis, okay, dalam SPSS tu nanti. Kalau katakan you punya hypothesis tu letak, okay, there is no relationship between income with affordable housing sebagai contoh, saya pun main merapu je lah. The relationship itu, perkataan relationship itu reflect to the correlation analysis in SPSS. Okay, you all dah pernah ni ke belajar SPSS? Belum doktor. Mereka foundation dia guna manual formula. Guna Excel Tak, Excel pun tak. Mereka guna formula dalam buku yang kalau kita tengok dulu, kita contohnya dalam correlation dia kiralah guna present product moment, and then dia guna regression line ataupun then mean mode median. Very manual. They are using textbooks because in degree level baru mereka akan masuk lab. Okay. This diploma level mereka only berkenalan untuk pemahaman what is the fundamental of statistics only. Okay. So semua perkataan-perkataan tersebut dia menggambarkan what are the kind of measurement that you want to use. Okay, kalau katakanlah you nak buat t-test analisis atau you nak tengok perbezaan antara dua kategori, okay, t-test biasanya adalah t-test correlation dalam SPSS, dia adalah satu measurement yang paling basic lah, yang paling rendah. Okay, so dua test tu, satu perbezaan, kita nak melihat perbezaan antara dua grup. Okay, dan satu lagi adalah kalau correlation ia melibatkan hubung kait, okay, relationship between two variables. Okay, biasanya dua variables lah, dia tak boleh lebih. Kalau you nak lebih sikit, okay, katakanlah you ada 3, 4, 5 faktor ataupun variables yang you nak tengok. Macam contoh, katakan B40, you nak tengok faktor-faktor pembelian rumah kos rendah di kalangan B40, faktor-faktor So maybe there is a few variable lah, contoh macam umur, pendapatan kan. So kalau nak lebih daripada satu variable, so you kena guna regression. Regression dia sama makam dengan kalau macam t-test, perbezaan lebih daripada 2 perbezaan dia adalah ANOVA. Okay. So nanti you akan pergilah tengok, tapi itu yang saya nak bagi you sedikit gambaran lah. Okay, sebab kita pun tak banyak masa. Okay, I go to the next slide, Dr. Siti Nadia. Okay. Okay, so bila kita kata tentang affordable housing, okay, kita tak lari daripada orang kata kita nak analisis, sebab saya orang ekonomi and finance, sebab kita tak akan lari daripada calculation, okay, how we want to measure ataupun to calculate, okay, untuk budget allocation to purchase house or property. Saya rasa you all dah go through dah benda ni dalam kelas kan. This is a very orang kata fundamental ataupun benda yang paling basic. Okay, masa you akan belajar lah benda ni, okay, you akan belajar sedikit tentang finance, okay. So bila you tengok kat sini kan, kebanyakan isu next Dr. Siti Nadia,
Saya nak relatekan, okay. So daripada sini, okay, you boleh kaitkan in term of the research problem. Tadi pun dah research, tadi introduction, now you go through to the research problem. So kalau you tengok macam tadi saya tanya dengan siapa? Ain okay, apa sekarang ni isu-isu? Okay, so ini adalah research problem ni, isu lah, okay, you boleh kaitkan isu yang sedang berlaku di kalangan dalam konteks affordable housing, ataupun dia mungkin melibatkan loan, okay. Bila kita nak beli rumah dekat Malaysia ni, memang kita tak boleh beli secara orang kata tunai, kita kena buat loan kan. So when we talk about affordability, okay, housing affordability tu dia bukan isu Malaysia saja, dia adalah isu sejagat. Isu dia. Ya, dia common. Kalau you tengok kat US sekarang dah banyak gelandangan tau. Ada yang satu trend yang mana dia tidur dekat dalam dia punya kenderaan. Itu dah mula menjadi satu I think fenomena kot. I'm not sure. Dan satu lagi another fenomena ataupun isu yang sekarang ni tengah hangat ni adalah berkaitan dengan the migration, okay, perpindahan ataupun orang-orang macam contoh daripada yang duduk dekat kawasan yang maju, okay, negara-negara maju, dia pindah ke negara yang membangun, okay. Dia ada isu, hari tu saya pernah terikut satu perbincangan dalam YouTube lah, saya tengok lah, okay, yang mana ramai orang putih ni kan, orang-orang barat, orang Eropah, dia datang ke negara-negara yang sedang membangun macam Malaysia, Singapura, Indonesia. Sebab tu dia kalau you perasan kan kat TikTok ke ataupun dekat Facebook kan, dia akan senaraikan 10 countries that affordable for living. Okay, yang ada orang kata living expenses dia rendah. Okay, so saya tengok saja YouTube tu, okay, isu dia adalah diorang migrate ke negara-negara yang sedang bangun ni sebab dia orang kata rumah murah, okay, in term of the cost of living murah, okay. So kita pula macam mana nanti? Sekarang ni benda tu jadi isu lah, okay. Kalau dia orang datang ke negara kita nak datang ke negara mana? Kalau you tengok khususnya yang berlaku sekarang ni adalah macam mana orang-orang Singapura. Siapa kat sini ada yang Singaporean? Saya ni kadang saya kena tanya ni sebabnya sekarang ni ramai student international student ni. Oh, kami tak ada international student, doktor. Kami adalah UiTM, universiti ini tolong Melayu. Oh, okay, bagus. Baguslah you all. Saya ni kan, kita orang sekarang Bumi Putra pun adalah. Sabah Sarawak kira Melayu lah Bumi Putra. IPTS sekarang ni sedang dikuasai oleh warga-warga asing, okay. Kami diminta untuk orang kata mencari pelajar-pelajar asing untuk bachelor degree tu semualah. Kebanyakannya daripada China kan. Lepas tu Indonesia tu memang ramai jugalah, okay. So sekarang ni isunya adalah di mana rakyat daripada negara-negara maju ni dia datang ke negara-negara membangun sebab the cost of living tu. Kalau you tengok Singapore sendiri kan, stay dekat, duduk dekat, beli rumah dekat Malaysia, dekat Johor. Okay, tapi bekerja di Singapura. Ini bukannya orang Malaysia tau, orang Johor yang kerja dekat Singapura, itu lain satu bab. Tapi ada di kalangan orang-orang Singaporean ni, dia beli rumah dekat Malaysia, dekat kawasan dekat kawasan apa ni? Alamak, saya orang Johor pun saya tak ingat lah. Yang Forest City. Iskandar ya. City Iskandar City tu semua. So memang kat situ dia ni lah, and even Sultan Johor sendiri kan, dia buat satu dekat area Pantai Lido tu, memang satu apartment untuk warga Cina, warga Singapura. Okay. So memang ada satu ni lah projek perumahan di situ. Okay. Seri Iskandar tu semua memang banyak orang-orang Singapura. So benda ni dia menjadi satu trend sekarang ni. Okay. So itu juga antara isu yang you boleh kaji kalau you berminat. Okay. Kalau you lepas ni nak buat tajuk yang mungkin ada di kalangan you all ni sebanyak 97 orang. Oh, rasa seronok lah nak buat research ni. Okay. You boleh buat tajuk-tajuk macam tu. Dan banyaklah, okay. Dan
bila you mula dengan satu tajuk itu, dia sebenarnya akan berkaitan dengan well-being, isu-isu kesejahteraan penduduk Malaysia sendiri, okey, yang berkaitan dengan sosial pula, okey, sosialisasi itu semua, okey, dia akan ada kaitan semua tu. Okey, so house price in Malaysia is reported unaffordable since a decade ago. So kalau you tengok you all punya ni lah, apa tu, generasi you all lah. Okay, so daripada awal ni dari segi perancangan kewangan saya nasihatkan you all, okay, simpan duit, okay, buat pelaburan emas, okay, untuk beli rumah pada usia yang muda. Okay, kalau boleh simpan impian untuk beli rumah sebelum umur 30. You kena dah ada rumah walaupun kecil. Okay, walaupun kecil you kena beli rumah. Okay, so ini antara problem statement lah. Okay, and kalau if you see, okay, as for December 2024, Malaysia NPL or pada ayat yang lebih panjang sikit, non-performing loan ratio stood at 1.4%. Okay, lebih rendah sedikit lah berbanding 1.5% in November 2024. Maksudnya selepas COVID ni, in term of the NPL punya ratio semakin mengecil lah. Okay, kalau kita tengok non-performing loan untuk rumah, okay, paling dahsyat orang kata yang dia punya percentage tu ketika berlakunya COVID. Okay, bila COVID tu ramai orang tak mampu nak bayar rumah, okay, and then bila ada rumah besar-besar, dia orang terpaksa jual and then cari rumah yang lebih kecil, okay, sebabnya keadaan ekonomi yang tidak begitu baik, okay. So you boleh ni lah, okay. Dr. Siti, next, mana pula ni, okay. Okay, so dekat sini, okay, if you can see the NPL statistic by BNM, so kat sini you boleh ni lah, mungkin dekat sini saja, okay, problem statement ini, you dah boleh hasilkan satu orang kata research question ataupun hypothesis, okay, ataupun satu kajian yang you nak buat, okay, antara contoh you nak melihat, okay, NPL pelabur hartanah dengan NPL perumahan. Okay, sebab dia ada perbezaan kat sini kan. Okay, non-performing loan. Okay, non-performing loan perumahan itu lebih tinggi daripada pelabur hartanah. So kat situ you boleh, maybe you boleh come out with topic of research. Okay, kenapa perumahan ni lebih tinggi berbanding dengan pelabur hartanah. Okay, sedangkan perumahan ni, okay, NPL untuk perumahan ni adalah kalau ikutkan dia punya in term of orang kata kalau B40 itself lah, the range of value, okay, value pada perumahan tu tak adalah sebesar mana kalau pelabur hartanah ni. Okay, so you want to investigate more. Okay, why? Okay, bila you nampak this statistik, benda tu akan datang, why this happen, okay. Okay, itu adalah problem statement, okay, and you will come out with the research problem, and you will come out with research research objective and hypothesis. Okay, next, Dr. Siti. Okay, so kalau kita tengok kat sini, boleh kita ni kejap sebab ada dengar azan. Dr. Siti Nadia? Ya. Boleh kita bagi laluan kat azan ni kejap Ya, okey. Okay, rumah saya depan surau.
Okay, so kita sambung Okay, kalau if you can see here, okay, this is some of the research by Property Guru, okay. Ini dia buat, kalau saya rasa you all, you punya lecturer pun selalu minta you ni kan, apa tu, go through, buat carian, okay, kat dalam Google, okay semua. Okay, kalau you tengok, ini pun antara topik ataupun tajuk yang you boleh come out if you want to do your research after this, okay. So yang ini dia buat property purchasing trend in Malaysia for untuk golongan muda, okay. Untuk golongan muda. So kalau you tengok, okay, semua data-data ini you boleh includekan dalam you punya problem statement. Okay, kalau you tengok kat sini kan 30% okay yang dia punya buat statistik ni, okay, statistik yang dia buat ni dia menunjukkan bahawa 30% okay, daripada golongan muda pada tahun 2021 okay kenapa dia nak beli rumah adalah for own stay purpose. Okay, kenapa dia nak beli rumah? Okay, ada juga yang 26% adalah for investment purpose. Okay, so sebanyak kalau you tengok in 2021 57% ni golongan muda ni golongan muda. Okay, yang mahu beli rumah kerana dua intention ni lah, dua sebab ni lah. Okay, so they want to purchase the property because they want to stay and then they want to invest. So kalau yang ini kalau you dapat data macam ni, okay, so it's a very strong justification lah kalau you kalau ada you nak, kalau problem statement ke apa ke, you boleh relatekan to this statistic. Okay, so and then kalau you tengok in the second half of 2020 for own stay purpose, okay, ini pada tahun 2020, tadi 2021. Okay, pada tahun 2020 ni dia ada sebab-sebab yang lain. Okay, dia bukan hanya untuk investment dengan own stay saja, tapi dia ada dia ada juga I'm not planning to anymore or none of the above. Okay, kadang-kadang bila you nampak this kind of statistic, it must come out within your mind. Kenapa benda ni terjadi? Kenapa tahun 2020 golongan muda dia ada, selain daripada membeli rumah, perancangan untuk membeli rumah tu kerana untuk own stay purpose dan investment, kenapa ada dua lagi faktor? Okay, so it will come out juga. Kalau you nak buat, kalau katakan you nak buat kajian yang melibatkan perbandingan, okay, in 2021 dengan 2020. Okay, so yang ini you boleh ni lah kalau you ada specific topik, okay, yang you nak kaji lah. Okay, which means sebab tahun 2020 ni adalah apa? Tahun COVID. Okay, so maybe orang yang bila questionnaire diedarkan, okay, ada yang mengatakan 60% ni not planning to anymore tu, maksudnya dia sendiri pun tak tahu future semasa COVID tu macam mana. Okay, so that's why they don't have any planning. Tapi selepas tahun 2021 tu, sebab tahun 2020 tu kan ramai orang terkejut kan. So 2021 tu barulah nampak masa depan ni sikit. Okay, so next Dr. Siti Nadia. Okay, so we have talked, okay, we have come out with the research problem statement, okay, daripada statistik dari Property Guru tu tadi, daripada maybe daripada Jabatan Statistik yang you boleh kaitkan dengan topik you tu, barulah you come out with the research objective. Okay, so research dia macam ni, bila kita buat research, daripada chapter 1, 2, 3, maksudnya daripada you punya introduction, background of study, okay, research objective, research problem, it must be aligned. Dia kena saling, orang kata bukan melengkapi, tapi dia adalah satu penceritaan yang tiba-tiba you tak boleh masuk cerita lain. Okay, you kena daripada awal, kalau you kata you nak mengkaji tentang NPL, non-performing loan, okay, for property, okay, yang melibatkan katakan golongan muda, you nak tengok dia punya financial pattern dia lah, bukan, you nak tengok dia punya komitmen ataupun dia punya kita panggil pembelian lah, atau purchasing pattern ke apa. Okay, so you kena kaitkan juga dengan you punya RORQ research problem tu tadi.
Okay, so for this research, macam saya cakap tadi, okay, for the quantitative research, okay, the statement must be clear, okay, mesti direlatekan dengan what kind of analysis that you want to do. Okay, so kalau you tengok saya boldkan relationship ni, kalau kami sebagai examiner, kami akan tengok to examine the relationship between housing affordability and the incidence of non-performing loan, housing loan among Malaysian household. So dekat sini kami dah tahulah, oh you nak buat ni analisis SPSS nanti, you nak buat apa, correlation analysis. Okay, so macam mana saya tahu correlation analysis? Kenapa bukannya regression? Sebab dia hanya nak kaitkan dengan dua pemboleh ubah saja ataupun dua faktor, housing affordability and incidence of non-performing loan. Okay, NPL ni, okay, dua benda je. Tapi kalau dia cerita to examine the factor, okay, relate to housing affordability. Okay, so factor tu dia kena kurungan je. Okay, factor apa yang you nak test? Factor ni banyak kan. Sebagai contoh you tengok kepada frame dia punya teori, dia banyak kan. Umur, income ataupun pekerjaan ataupun amalan kewangan. Okay, so you nak tengok all the factor. Kalau ada 5 factor dalam you punya teori tu, you kena masukkan all, you kena justified, bukan saja justified, you kena spell out lah that factor. Okay, sebab kemungkinan ada factor yang tak perlu pun you masukkan. Okay, so kalau kami nampak benda itu, okay, dalam RO tu, research objective tu, maksudnya kami tahulah you nak buat regression. Okay, sebab regression dia adalah satu measurement yang melihat kepada berbagai faktor. Kalau correlation tu dia hanya melibatkan 2 faktor sahaja. Okay, hubung kait antara 2 faktor. Daripada sini barulah kita akan bina kita punya hipotesis. Okay, so perkataan pun dia lebih kurang sama. Okay, there is a significant relationship between housing affordability and the level of non-performing loan, housing loans in Malaysia. So dia kena sama lah. Okay, cumanya ayat depan ni yang berbeza. To examine the relationship. So bila hipotesis, you bina hipotesis, there is significant relationship. Okay, kalau katakanlah you dah baru peringkat bachelor degree ataupun you are under master, okay, setiap pembinaan hipotesis ni mungkin you tak perlu support dengan past research. Bukan tak perlu support, dia macam ni. Sebenarnya kalau ikutkan orang kata kita panggil step yang sebenar, okay, you kena support this hypothesis, this RO with the past research. Okay, baru you boleh build up that statement. Okay, so that is for research statement or for the quantitative research. Okay, yang ini kalau saya nak cerita ni panjang ni sebab dia satu bab ni dan dia mengambil masa untuk sampai 1 semester. Okay, okay, next Dr. Siti. Dr. Siti Nadia next ni. Okay. Okay, so lepas you dah buat, you dah ada hipotesis, okay, nanti adalah literature review, you kena cerita. Semua yang berkaitan dengan tajuk you tu mesti ada dalam literature review. Kalau you cerita tentang B40, you janganlah cerita T20, jangan cerita M40, you kena cerita juga B40. Justify based on past research. Kenapa? Okay, kenapa you pilih untuk B40, untuk buat research B40. So you kena tulis dalam literature review. Okay, dan untuk quantitative research overview ni, okay, in term of your analysis, in term of your methodologies, okay, you nak pilih population and sampling. Okay, so you kena carilah B40 saja. Okay, so sebab tu kalau katakan dalam research biasanya kita embedded, kita kepung kita punya research, kita punya kajian ni, supaya kita tak bila kita kata B40 household, mungkin across the region, bila dia kata across the region, besar ni. Okay, benda tu satu yang tak logik kalau you nak buat dalam konteks yang sangat besar. Mungkin you nak buat dekat Malaysia saja. So you kena namakan you punya research tu, you want to do the you nak mengkaji B40 household in Malaysia, bukan region. Okay, ataupun you nak mengkaji B40 household in Johor, in Perak.
Okay, dekat Perak, dekat Johor. So you kena kepung you punya research tu. Okay, you punya kajian tu you kena kepung. Okay, kalau kata B40 household ni kalau kat Malaysia pun besar. Okay, you tak boleh ambil sampel. Dan biasanya kalau melibatkan sampling dalam quantitative research, you punya sampel tu lebih dari beratus-ratus lah. Okay, dia tak pancang kualitatif. Okay, kalau kuantitatif ni dia melibatkan sampel yang besar. Penat you all akan, kalau you nak collect data tu, ia adalah sesuatu yang penat. And then in term of data collection, it must be structured questions. Sekarang ni kita boleh pakai Google Form tu semua kan. Kalau dulu masa zaman saya, ya Allah, Rabbi, kita edar questionnaire ni masuk daripada celah kampung ke celah kampung, dari bandar ke bandar. Okay, saya pernah ikut satu kajian yang melibatkan dia nak melihat pola kesihatan lah di kalangan penduduk B40 ni. Kajian tu dibuat oleh Kyoto University. Okay, Kyoto University. So memang kita pergi semua kita punya responden tu ada di kalangan penduduk flats yang kos rendah. Okay, kita pergi dekat Kelang, kita pergi dekat Setapak, memang sangat mencabar. Okay, bila kita nak collect data tu, kalau you think, bila kita nak bertanya tentang dia orang punya pattern pemakanan, pattern financial dia orang, keluarga kan, sebab kajian tu kajian yang besar, dia bukan sahaja nak melihat kepada dalam aspek kesihatan saja, yang melibatkan semua, yang melibatkan affordability household tu semualah. Dia nak beli, dia melibatkan kajian yang tersebut, dan memang kita ambil masa dalam setahun 2 tahun untuk hanya untuk collect data. Memang sangat, dan kita manpower kita memang masa tu memang sangat besar lah. Sekali pergi tu dalam 10-15 orang, dia macam buat banci tau. Kita datang rumah orang, okay, kita tanya soalan, okay. So kalau dulu kita structure question ni kita kena dalam paper lah, dalam kertas. And even bila kita dapat, bila kita nak analisis, kita akan key in satu-satu kan, guna laptop, guna keyboard tu. Tapi sekarang dia dah ada borang macam borang OMR tu kan, dia just masuk. Dan even bila kita guna questionnaire, Google Form tu semua dah lebih mudah lah. Okay, you masuk je, you terus, you dah boleh analisis. Okay, and then when we talk about data collection, you also need to include the ethical consent and anonymity lah. Okay, terutamanya yang melibatkan dengan, kalau kesihatan, ia sangat penting lah, ethics. Okay, ethics punya komiti, kita akan dapatkan dulu ethics punya approval. And then instrument design, okay, biasanya kalau dalam konteks kuantitatif, kita akan buat questionnaire kita dalam bentuk Likert scale, okay. Kita nak tengok in terms of the demografi, okay, income, saving, property and expenses, okay. Okay, Dr. Siti, okay. So ini adalah antara the sample of data collection or questionnaire, okay. Gender, okay, kalau buat kuantitatif, kita akan lihat kepada gender group, okay, male, female, age group, okay, kita pecah-pecahkan ikut kategori. Okay, so next, Dr. Siti, sebab nak hampir pukul 9 lagi 3 minit, so saya akan cepatkan sikit lah. Okay, and then untuk analysis, okay, when we talk about quantitative analysis, okay, biasanya kita akan mulakan dengan kita mulakan dengan bismillah, dan kita mulakan dengan descriptive statistik lah. Okay, kat situ kita nak tengok mean, median, frequency, how many, berapa banyak lelaki, berapa banyak perempuan, responden kita. And then kita juga nak tengok, okay, in term of the median, okay, umur kan, sebagai contoh. Kita ada kategori, kita ada 3 kategori umur, 3 atau 4 kategori umur. So kita nak tengok median dia, kita tengok mean dia, purata dia, okay. That is a descriptive statistic, okay, descriptive analysis. And then we go to the inferential statistic, ini yang saya kata, okay. Selepas itu barulah you pergi kepada the next step, which is you want to measure ataupun you nak ukur sama ada relationship or differentiate, okay, differences, okay, differences. Kalau you nak mengkaji hubungan antara 2 variable, you pergi correlation lah. Tapi lebih, kalau if it melibatkan lebih daripada 2 faktor, you pergi kepada regression, okay. And then t-test ni melibatkan test yang melibatkan perbezaan lah. Kita nak tengok, katakanlah lelaki dengan perempuan, okay. Kita nak tengok dia punya perbezaan dia dalam perancangan kewangan ataupun pembelian rumah, okay, ataupun the character
kita panggil faktor-faktor yang ciri-ciri rumah yang disukai lelaki dengan perempuan. So kita nak tengok kan. So kita buat T-test. Okay, kalau ia melibatkan lebih daripada 2 grup, you akan pergi kepada apa yang tadi saya cakap tadi, apa tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ANOVA, okay, Mankova, itu semua statistik tu, okay. And then the tools that you use to test for quantitative research biasalah SPSS, okay. And then SAM-PLS. SAM-PLS kalau you punya the context, you punya sampel tu kurang daripada 300 atau dalam 200, 100 lebih, you guna SAM-PLS, okay. Ataupun you punya dia adalah a few test lah, okay. Sebelum you guna SAM-PLS ni, dia ada syarat-syarat yang you kena penuhi lah, okay. So next. Okay, dah bagus. Okay, so this is some of the example for the quantitative analysis lah. Ini bila you nak laporkan dalam you punya write up nanti. Okay, so mean, okay, rank, okay, ini antara contoh lah. Okay, so nanti you boleh tengok lah dekat dalam kebanyakan yang melibatkan kajian yang melibatkan property ni semua dalam quantitative analysis kan. Okay. Okay, next Dr. Siti. Okay, that's all. Okay, so itulah yang dalam tempoh sejam ni, itulah yang saya dapat kongsikan dengan you all. Okay, kita berkuliah maghrib pada hari ini dengan tajuk ni lah, B40 affordable housing lah. Okay, Dr. Siti, saya kembalikan kepada Dr. Siti Nadia. Kalau ada apa-apa soalan ke nak ditanya. Okey, terima kasih Dr. Atika atas perkongsian tentang financial ataupun property behavior atau ke atas B40 punya group tadi ya. Jadi doktor untuk semester ni household tadi. Untuk semester ni most of them untuk kelas saya kita ada 9 kelas doktor dan 5 kelas di bawah kendalian saya. Dan 4 kelas di bawah Dr. Naziha. Tapi kelas di bawah saya, 5 kelas ni, mereka ni memfokuskan kepada kajian ke atas wakaf knowledge lah. Kita bahagikan mereka kepada wakaf kesihatan, wakaf pertanian dan ada beberapa jenis lah. So mereka pergi kepada residents di Sri Iskandar sahaja, pergi edar questionnaire, tetapi kita suruh mereka bawa Google Form lah. Saya nak mereka feel macam mana kita feel berhadapan dengan orang. Because kalau mereka just go through the WhatsApp group taman, jadi dia tidak ada feelings, di mana feelings yang macam mana kita nak berhadapan dengan orang lah. Communicate. Betapa susahnya nak collect data tu kan. Data collection is not about you get the data only, but then the process to experience how you get the data. Okay, termasuklah doktor, kebetulan untuk kelas saya ni saya tak suruh mereka baca literature pun semester ni. Jadi kita literature tu pun very raw lah because diploma level, kita tak go through very deep. Okay, jadi mungkin untuk new syllabus doktor, kami sedang buat review syllabus sekarang. Untuk subjek ini, dia masa akan datang 2 tahun lagi, memang literature review tu adalah part of proses yang mereka kena buat. Kita akan letakkan dalam syllabus wajib membaca literature. Kerana ialah kita academic research, we have to refer to the academic context and reference. Betul, setuju Dr. Siti. Walaupun kita kata diploma level is very, kata orang very fast to nak tetapi ikut masa sekarang, cikgu tadi kan ada PhD. So they have to know the level of the thinking, knowledge and awareness among citizens in Malaysia is growing very fast. So kalau lambat kecap, you akan ketinggalan. Okay doktor, saya rasa saya nak open pada anak-anak. Anak-anak, you have any questions to ask? Ada soalan tak? Kalau boleh saya nak you bercakap lah because bercakap lah, tonjolkan diri you, tonjolkan kemampuan you. You tak perlu malu because ini adalah one of the platform untuk you popular dengan cara yang terhormat. Ada tak? Ada tak? Siapa nak tanya? Okey, Farid. Silakan Cik Farid. Betul, saya nak tanya macam Dr. Atika cakap tadi, doktor dia buat research lebih kurang 2 tahun tempoh dia untuk siapkan. So mesti doktor face banyak rejection, orang tak nak beri kerjasama semua. Betul. Apa yang buat doktor still motivate lah untuk siapkan research tu?
Okay, so research tu adalah di bawah Kyoto University. Kita gabung dengan UPM dengan Kyoto University. Kita buat research tu under Institute Gerontology. Sebenarnya that is not my first research. Saya dah menjadi research assistant sejak daripada lepas habis degree tu, memang saya dah engage dengan banyak research lah. And even for the research under Kyoto University tu pun masa saya degree tahun akhir, saya terlibat degree tahun akhir tu, saya ikut diorang pergi collect data, sebab sometimes dia macam ni, it's more on passion lah sebenarnya, okay, sebab minat, okay, tapi sebenarnya bila you tengok apa isu yang berlaku dekat dalam negara sekarang ni, kalau you are seorang yang ada pemikiran intellectual minded, okay, you mesti nak tahu kenapa, mengapa, okay. Dan sekarang ni saya rasa anak-anak muda macam you all ni semua perlu ada that kind of pemikiran, okay. You jangan terus accept sesuatu fakta tu, fact without knowing what happening, okay, why, okay, you kena tanya all that question. Okay, and this kind of minded is actually dia ada kaitan dengan research minded sebenarnya. Okay, jadi you alirkan you punya, orang kata apa yang you nak tahu ni, you kena lihat dalam konteks research tu sendiri. Sama macam Dr. Siti Nadia lah cakap, okay, mungkin selepas ni dia orang nak review balik syllabus supaya you all ni bukan semata-mata orang yang hanya menerima ilmu, tapi sama-sama memikirkan kenapa, mengapa benda tu terjadi, okay. Dan itulah yang membuatkan saya, kalau ikutkan daripada saya bachelor saya dah pegang jadi RA tu, sampai sekarang ni saya rasa lebih daripada 10 tahun kot saya menjadi research assistant. Macam-macam research saya ikut, okay, macam-macam research. Institute Gerontology, dengan USIM, dengan UPM, dengan UKM, you name it dah. Sekarang je baru saya naik pangkat sikit menjadi lecturer. Sebelum tu semua RA, okay. Okay, terima kasih Farid. Betul. Terima kasih. Terima kasih Dr. Atika. Saya rasa kita tak boleh buka dah soalan because kita nak sebelum ceramah kedua. Terima kasih Farid. Farid, you boleh claim syafaat 1 markah ya untuk Fatma. Okay, terima kasih sebab you telah memberi satu, bila soalan kita tanya tu sebenarnya adalah jawapan untuk orang lain. Kena banyak berfikir untuk jadi bijak. Okay, Dr. Atika, terima kasih. InsyaAllah semester depan kita bertemu lagi dengan kohort yang lain, dengan tajuk yang lain yang kata orang apa, perspektif berbeza. Okay, terima kasih Dr. Siti Nadia. Okay, terima kasih semua sudi mendengar celoteh saya berkenaan dengan research. So lepas ni kalau siapa yang berminat nak buat, yelah, kalau nak sama master ke PhD, bolehlah cari saya dengan Dr. Siti Nadia. Mungkin kami boleh berkolaborasi bersama. InsyaAllah. Okay, saya akan kongsikan slide doktor pada mereka dalam Telegram group kami, doktor ya. Okay, boleh. Terima kasih doktor, nanti saya PM lah lepas tamat program ya. Okay, baik. Terima kasih doktor. Sebenarnya anak-anak, Dr. Atika ni tidak dibayar untuk malam ni. Dia memberikan ilmunya secara percuma. Sebab apa? Sebab dia adalah seorang yang memegang knowledge ataupun pemikiran wakaf tadi. Infakkan ilmu, hasilnya tuai di akhirat kelak. Nampak tak? Jadi awal pun panjangkan ilmu saya ni. Okey? InsyaAllah panjangkan ilmu saya. Okey. Dr. Atika, dan bolehlah ya kita berehat seketika. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Okey anak-anak, terima kasih ya atas Dr. Atika tadi. Ada 103 mata walaupun tidaklah ramai ya. Jadi saya nak menjemput jika ada di talian sahabat saya Dr. Lizawati binti Abdullah. Adakah beliau sudah berada di talian? Ya, Assalamualaikum Dr. Siti Nadia. Dah ada ke? Okey, bagilah saya intro dulu kepada Dr. Liza. Nak saya share slide ke doktor nak share sendiri? Tak boleh, saya share sendiri. Okey, doktor share sendiri ya. Semoga doktor share tu saya bacakan sikit lah ya. Doktor punya info ya. Okey, anak-anak semua, Dr. Lizawati binti Abdullah merupakan ya Ketua Program Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hartanah UiTM Perak ya. Beliau merupakan jugalah senior saya ketika belajar dahulu ya di peringkat diploma dan juga ijazah.
Okay, dan kebetulan master kami satu kelas, okay, di Universiti Malaya, dan PhD tak sama batch tapi universiti yang sama juga, UiTM. Dr. Lizawati ni, kalau awak perasan, kalau awak pernah ikut belajar di bawah Dr. Lizawati, merupakan kajian PhD beliau lebih kepada property valuation, property valuation di mana dia menggunakan hedonic models untuk melihat bagaimanakah green buildings mempengaruhi property value, Jadi Dr. Lizawati tanpa melengahkan masa, dan awak semua kalau berminat nanti untuk buat research di bawah property valuation, khususnya investment, green buildings, green punya faktor ni semua, cari Dr. Lizawati untuk master dan PhD awak. Sebab untuk degree awak tak boleh pilih, awak dianugerahkan SBSB tu. Master dan PhD awak carilah beliau kerana beliau banyak buat kajian, Kalau awak Google je nama dia, Green Investment Method, ni lah orangnya, ataupun Statutory Valuation. Okey doktor, saya serahkan pada doktor untuk meneruskan presentation, Okey, terima kasih Dr. Siti Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih atas peluang yang diberikan lagi sekali untuk kolaborasi dengan subjek ni. Saya cuba share dengan you all beberapa info, beberapa ideas kan, dan bagaimana untuk memahami data dalam property tu dengan lebih baik lagi lah. Jadi di mana yang saya tengok semalam lah, ini saya kaitkan sikit lah semalam kan, sebab you all part 4 kan, bila kita buat penilaian, bila kita buat kira-kira valuation kan, kita ni dianugerahkan, kita kena faham kenapa kita berada di sini kan, kenapa kita berada di sini, sebab Allah yang bagi peluang kat kita berada di sini. Kenapa awak mencuburi bidang ni valuation? Sebab Allah nampak itu yang terbaik untuk diri you. Jadi bila kita buat valuation ni kan, kita selalu sebut science and technology kan, ataupun kita kata bendanya very subjektif. Yang science and technology ataupun art and science science tu of course we are talking about something yang facts, data, apa yang you belajar malam ni kan. Okay, tapi bila dia datang kepada art tu sendiri kan, okay, bila kita buat kerja-kerja penilaian bila berkaitan dengan real estate ni kan, kita jangan mengharapkan dengan apa yang ada je depan kita, data yang ada depan kita je. Cuba kita fikir sikit tentang logik akalnya, apa yang berlaku di keliling kita. Yang saya nampak ni kadang pelajar-pelajar sekarang ni, dia terlalu ikut apa yang ada di depan je. Kadang-kadang tak boleh nak fikir. Kalau kita bagi soalan lain sikit je, dia tak boleh fikir dah, kan? Jadi logik tu kena ada. Sebab penilaian ni, valuation ni kan, kalau awak minat dalam real estate valuation, kita kata dia satu penceritaan tau. Dia kena bercerita dalam penilaian kita, dalam valuation kita. Kita kena ada cerita dekat dalam tu. Okay? Okay, saya dah cerita panjang lah ni. Okay, tak apa, I'm very quick this night sebabnya kita cuma nak tengok sikit on data je lah. Okay, so sekejap saya share saya punya slide. Okay, so lebih kepada real estate data and modelling, walaupun data tu of course you dah biasa tengok lah kan. Saya rasa Dr. Nadia pun dah bagi macam-macam data dah dekat you all kan, so explore, so kaji, dan memang tak dinafikan saya pun banyak juga duduk dengan Dr. Nadia kalau bab wakang ni, dia memang terror lah, dia suka, dia minat. Di antara yang awak tengok, awak dengar tadi penceramah yang pertama sebut tadi, okay, iaitu dia berkaitan tentang passion, kita minat kan. Okay, jadi kalau kita minat, insyaAllah kita memang boleh buatlah benda tu dengan baiknya lah kan. Okay, so di paparan kat saya pada depan ni, saya dah ada saya punya PowerPoint, ada ke? Boleh tengok real estate data and modelling. Okay.
Okay, saya dah go to the second slide. Kalau tak bergerak sila maklumkan kat saya lah. Nanti kan saya bercakap seorang-seorang pula ni. Okay, so untuk topik yang diberi pada saya lebih kepada mungkin sebab as intro by Dr. Nadia, saya banyak buat on real estate modelling ataupun kajian on the valuation lah. So untuk malam ni kita tengok sikit apa yang dikatakan dengan real estate data, real estate market, modelling, how we said we model the real estate and what is hedonic price model ataupun nama glamour dia kita panggil HPM. Okay, so dalam real estate data, okay, so what actually is real estate data? So real estate data refer to the information and statistic related to the real estate market and properties, which is it is a very wide range of data points lah. On the inside of the real estate industry and market, which is can be collected from the multiple sources. So what means here that bila kita cakap tentang real estate data, it is very wide. Kan? You can collect, you can get sources dia daripada government agency, daripada real estate, private company, association, market research firm, and of course nowadays semuanya kita bercakap tentang online platforms kan kita boleh dapat. So kalau kita tengok dalam real estate data, selain daripada kita nampak kalau we talking about real estate data, we are talking about price kan, rental. Dan tu yang biasa kita tengok lah kan, real estate data, price and rental. What are the things that can make up into the real estate data? Okay, so contohnya antaranya kalau kita bercakap tentang whatever on the online platform lah kan, you can read through from the statistik, you can read through daripada data statistik kan ataupun data perangkaan, daripada situ you convert untuk menggunakan dia sebagai real estate data. Contohnya you convert, okay, how dia punya inflation affect the price of the property, ataupun how the demographic of the population, okay, can affect to the real estate data. Okay, sebab demografik tu pun dah besar kalau kita sebutkan, demografik tu pun ada banyak. We are talking about the female, male, and then we are talking about the years, age, and then we are talking about dia punya background, contohnya background dia punya education background kan, salary punya background. So itu semua boleh jadi real estate data lah. Okay, and of course when you analyze and interpreting the real estate data tu tadi, okay, so market participants can make inform the decision whether to buy, selling, investing ataupun developing a property. So dari data yang tadi macam saya sebut tadi, when you have a demographic data, paling mudahlah demographic data, kalau kita boleh baca demographic data, we are talking about the salary kan. Situlah pentingnya di mana decisionnya developer nak buat, okay, which types of property yang bersesuaian. Adakah this kind of demographic punya data, contohnya ada salary punya data kan, okay, adakah this kind of category of people yang akan beli dengan salary yang dia ada, ataupun this kind of people dengan salary yang ada dia tak mau beli, dia nak sewa saja. Okay, so itu data yang macam tu. Kita tengok pula data macam age kan, umur. Okay, orang muda sekarang ni kan, dia talking about investment, they are not talking about long term punya investment. Kadang-kadang dia fikirkan, okay, why you should buy the property, but you can instead of renting the property for the whole life kan, sebab dia calculate on the bank interest, dia calculate on the insurance dan sebagainya. Okay, which is of course dia memberi impact kepada lifestyle kan, sebab sekarang ni kita more into lifestyle kan. Kita nak pergi lepak-lepak kedai kopi kan,
Kemudian kita nak pergi berjalan-jalan, travel, pergi sana pergi sini, and then beli barang-barang viral kan, dan sebagainya. So they tends into that kind of lifestyle kan. So jadi kat situ, okay, data yang kita ada, data umur tu tadi kan, jadi dia boleh memberi ataupun inform, decide, okay, boleh decide towards the market, real estate punya player lah, especially industry kan, developer, what kind of property yang should dia provide kan. Kalau orang tak nak beli, okay, kita nak buat apa? Kita bagi sewa, kita prepare that kind of rent, lease and buy punya property, ataupun kita kata package kan, to assist, okay, to assist the real estate player ni, yang orang yang nak beli ni, buyer ni kan. So jadi real estate data ni tadi juga, okay, assist in understanding the market condition lah kan. Tadi itulah yang saya kata tadi, data tu tadi kita boleh faham market condition dia sekarang ni macam mana. Okay, kenapa sekarang ni Bumiputera tak mau beli? Kenapa anak muda suka menyewa lagi? Okay, boleh identify trend. Okay, rumah yang macam mana yang umur sekarang ataupun kita kata trend sekarang suka. Okay, setakat mana nilai ataupun harga rumah yang mampu dibeli oleh kita kata oleh population yang sekarang lah kan. Okay, so and of course in the future, okay, kita panggil making a prediction lah. Sebab tu kita kena belajar tentang model dalam real estate ni. Sebab kita bercakap pada hari ini bukan untuk tengok esok saja kan. Okay, betul lah, we live today kan. So ni pun banyaklah juga saya rasa anak-anak muda sekarang dia suka we live today. So we live at our full punya ni lah hari ni kan. Okay, tapi kita kena fikir juga, predict ataupun kita kena tengok our future, okay, which is in 5 years, in 10 years, how, where we belong to in this industry ni. Okay, so real estate data, okay, ini saya bagi contoh lah kan. Okay, types of data, okay, antaranya selalunya kita ada property characteristic, the property itself lah, characteristic, sales and rental data, okay, demographic data, economics indicator ni tadi saya ada sebut dalam statistik, and then kita ada planning data, and of course juga financing data. Ni di antaranya lah types of data yang very major ataupun main data dalam real estate. Okay, yang ni pernah tengok tak Vicom Pro? Okay, so jadi sepatutnya lah kan, dah biasa tengok lah Vicom ni ada dekat library kita kan. Okay, tapi saya tak buat demo lah kat sini sebab saya rasa you all dah pernah tengok kan. Okay, Vicom ni. So kalau awak tengok kat sini kan, yang pangkah-pangkah ataupun kotak-kotak ni kan, state, district, mukim, scheme, kategori, property types, schemes, address ni, address section, RSS sheet, bla bla bla, ni semua kan, lot form, title number, and then date, we are talking about tenure, vendor dan sebagainya. Inilah data-data yang kita boleh kategorikan juga sebagai real estate data. Of course lah, yang ni memang kita kata real estate data lah sebab ia adalah data transaksi hartanah. Okay, di mana setiap data ni dia memberi point. Setiap data ni memberi impact, ataupun setiap data ni selalunya kadang kita panggil factor. Factors that influence. Okay, influence the end of the figure lah kan. Maksudnya kat sini kalau kita bercakap contoh kan, okay, and figure dia adalah kita nak tahu market value kan. So what kind of data that may give effect ataupun influence to that market value? Paling mudah kalau kita tengok location lah. Okay, location pun kita boleh bahagi pula location, kita kata dia ada tier dia ataupun level of location lah. Location, state, district kan.
estate negeri. Kalau kita bercakap tentang negeri, kita pun tahu kan ada 3-4 negeri yang maju di Semenanjung Malaysia ni, which is dia punya harga ataupun sewaan dia lebih tinggi daripada negeri lain. Itu state saja pun dah memberi efek ataupun influence kepada kita punya harga semasa ataupun property price. Okay. So jadi yang ni Wicom ni, okay, yang ni saya tunjuklah, nak beritahu kat awak inilah dia punya real estate data. Which is saya rasa you sepatutnya kalau pergi dekat library tu kan, okay. Semua orang patutnya dah pernah buka lah Wicom ni ya. Okay. Tengok Wicom ni. Sebenarnya data dalam bentuk transaksi ni kita dapat daripada NAPIC ataupun National Property Information Center. Okay. Tapi bila dia datang kepada kita, okay, mungkin dalam bentuk NAPIC bagi tu dia very raw lah, dalam bentuk table ataupun dalam bentuk Excel kan. Tapi bila dia datang adalah bergantung kepada vendor kita lah. Macam yang ni vendor kita Wicom Pro ni. Okay, kita ada vendor ataupun kita kata vendor ni apa, syarikat yang yang menyediakan sistem ni ataupun website ni, sistem untuk kita dapatkan data tu, kita filter data tu ikut keperluan kita. Okay, so next, okay, kita pergi kepada real estate market. So jadi kita dah faham apa yang dimaksudkan dengan data. So apa pula yang kita boleh bayangkan, fahamkan tentang real estate market ni. Okay, so the real estate market is a dynamic and evolving sector lah. Okay, so jadi kalau kita faham lah di antara sektor-sektor yang memberi kita kata apa, memberi pendapatan tinggi kepada negara, ataupun kita kata sektor yang memberi pendapatan ataupun memberi impact, ada rules dia dalam our ekonomi. Okay, antaranya adalah real estate lah kan. Okay, real estate ni antara sektor yang paling penting lah, sektor real estate, sektor construction dan sebagainya. Okay, so jadi kita perlu faham real estate market ni. Okay, kenapa kita perlu faham real estate market ni? Sebab kita faham apa? Kita faham dia punya trends dengan pattern. Okay, trend dengan pattern, trends and pattern, which is can be instrumental in making informed decision regarding the investment, buying or selling properties lah, and as well as assessing the market condition. So daripada data tadi, okay, kita pun boleh buat prediction for the future data ataupun future price, and from the real estate market ni sendiri pun, okay, kita boleh understand actually what happen in the market. Okay, apa yang orang suka, apa yang orang nak, okay, ataupun bila kita bercakap tentang harga kan. Okay, so kita tengok kat sini, yang ni saya bagi contoh lah. Okay, di mana selalunya benda-benda macam ni, transaction data, transaction value, trend ni semua, kalau dekat Malaysia kita boleh rujuk dengan JPPH ataupun NAPIC. So you kena bersyukur, sangat-sangat bersyukurlah, sebab di mana kita Malaysia agak ke depan, kita ada satu kita panggil center which is NAPIC, walaupun kita rasa mungkin the information given on the real estate market and data not very wide, ataupun kita kata not very covered all, tapi kita ada this kind of data ataupun property market. If you're talking about our neighbor country macam Indonesia tu, they don't have this kind of data. Okay, dia kena correct sendiri, dia kena Google sendiri, dia kena come up dengan their own search of data. Maybe usually they have data from the asking price ataupun from the selling price. Okay, tapi kita betul, we are so lucky. Okay, so jadi kita ada this kind of property ataupun this kind of data, and kita punya real estate market pun kita kata agak matured kan. Kita punya property pun ataupun kita punya data transaction pun agak ke depan, semuanya available walaupun not public available lah kan, you kena beli dan sebagainya. Okay, so jadi
contoh kat depan ni lah kan, when you're talking about trends dengan patterns lah. So kita boleh tengok, kita boleh highlight, okay, apa yang terjadi 5 tahun yang lalu. So jadi kita boleh tengok juga what is going to happen in 5 years. We can predict, predict lah, itu yang kita mudah cakap lah. Bukanlah kita ni nak jadi macam ahli magic ke, magician ke, ahli sihir ke dan sebagainya, no. But on when we talking about prediction ni, okay, kita nak predict ni supaya kita dapat ready apa yang akan terjadi in future kan. So, jadi itulah yang dimaksudkan lah dengan prediction ni. Okay, so jadi kita boleh prepare dalam real estate market ni, kita boleh prepare sama ada kita nak teruskan construct the property ataupun kita kena stop lagi construct the property. So kalau awak tengok kat sini, residential transaction value trend in 2018 and 2022. Di mana kita nampak kat sini transaction value tau, berapa nilai orang jual beli. Okay. So dia ada before the COVID punya tahun tu, tahun 2018 hingga 2019 tu memang dia tengah naik, okay. Kemudian pada tahun 2020, okay, bila COVID tu dia slow down sikit. Tapi sebenarnya dia tidak memberi banyak impact sebenarnya, sebab bila habis 2020 kan, so jadi banyak property dijual murah dan sebagainya, terus dia naik up again in 2021 and 2022. So jadi kalau kita tengok sekarang ni antara isu dia lah kan dalam real estate market kita cakap tentang harga mahal, betul tak? Harga rumah mahal. So jadi dia ada memberi efek kepada orang yang nak membelilah, ataupun kita kata efek kepada home buyers. Okay, so itu dah habis real estate market. So now we going into the real estate modeling. Okay, so malam ni bukan nak ajar macam mana nak buat model of real estate, tapi cuma nak introduce, okay, dia punya proses ataupun kita kata how actually you will model the real estate, macam mana kita baca real estate punya model. Okay, so jadi of course when you talking about modeling, real estate modeling is a process of creating mathematical or financial models to analyze and evaluate real estate investment opportunity. So what you have been doing in your past few weeks before ni, you belajar tentang media dan sebagainya, bukan setakat you collect all the data and then at the end of the day all the data tu kita compile ataupun kita combine, okay, at the end kita boleh gunakan dia sebagai model untuk apa yang kita bercakap tentang model tu. Of course lah kita boleh guna dia model untuk forecast the cash flow, okay, and then assess the risk, estimate the property value and make inform the information on the informed investment decision. And real estate modeling ni sekarang ni, okay, kalau dulu memang kita guna spreadsheet lah, okay, sebab kalau awak tengok dalam Microsoft Excel pun yang sekarang ni macam-macam dah ada kat dalam tu. Kalau you pandai guna dia punya all the function and what not tu kan, tak perlu nak guna AI pun, dalam tu pun dia dah boleh interpret all the data. So jadi by utilizing the real estate modeling technique, so investor can evaluate the financial viability of the real estate investment. Itulah yang penting sekarang ni kan. Okay, investment dalam real estate tu, whether it is viable, whether it is possible, ataupun selalunya kita kata sekarang ni doable, boleh buat dah kan. Understand its potential risk and reward. Okay, so kita boleh prepare, okay, hadapi risk dia. Okay, data driven, which is at the end of the day boleh make a data driven decision lah. And important to note that real estate modeling should be based on accurate and up to date data as well as realistic assumption and to ensure the reliability and usefulness of the model. So you tengok kat sini realistic assumption. So dalam penilaian ataupun dalam valuation dalam real estate kan, okay, kita boleh guna pakai assumption, kita boleh guna assume kan. Tetapi bila kita cakap tentang assumption dan assume ni kan, apa kita punya basis assumption tu, sekurang-kurangnya kita ada basis assumption tu di situ kan.
kurang-kurangnya kita boleh bagi justification. Kenapa kita assume banyak tu? Kenapa kita assume depreciation dia 10%? Sebab kita kata kita tengok rumah tu elok lagi. Kalau kita kata depreciation kita nak letak sampai 50%. Boleh imagine tak kalau depreciation rumah tu sampai 50% tu banyak mana? Rumah kalau dah depreciate sampai 50% tu, itu dah macam bukan rumah dah tu rumah hantu. Itulah yang kita kena faham dari segi penilaian ni ataupun kita buat valuation ni. Data yang ada betul, data seperti itu. Kita ada data umur rumah tu, tapi kita juga kena fikirkan secara logik akalnya lah kan, kalau kita tengok property tu. Ataupun kalau kita boleh bayangkan lah kan, kalau saya dalam kelas saya suka student bayangkan. Kalau umur dia 20 tahun, bayangkan macam mana bentuk umur 20 tahun ni. Kita payah pergi jauh lah, you fikirkan, you imagine rumah kampung you sudah lah kan. Elok lagi tak umur 20 tahun tu? Elok, boleh pakai lagi kan. So takkanlah kita nak umur depreciation tu sampai tinggi kan. Macam itulah yang saya maksudkan kat sini. Okay. So types of model dalam real estate lah. Okay. Banyak model lah yang kita selalu guna pakai ataupun selalunya yang kita pakai lah nama dia kan. Okay, dia bergantung kepada keperluan kita lah. Contohnya sometimes we can call it financial model, pricing model ataupun development model, valuation model, cash flow model, portfolio model ataupun market analysis model lah. So most of this model mostly memang dia dalam bentuk macam ni lah. Senang kita faham dia dalam bentuk numbering kan. Okay, numbering lah. So jadi dalam statistik benda ni semua you dah belajar kan, regression, linear regression dan sebagainya. Tapi mungkin dari segi belajar tu selalunya kita ni belajar ataupun bila you belajar apa yang you dapat, apa yang you baca, yang itulah yang you belajar kan. Kalau benda lain selain daripada tu you rasa bukan dia, memang you takkan faham lah. Jadi when you talking about model dalam real estate, okay, dia memang berpaksikan kepada Y dengan X lah. Itulah yang dia punya ni. So Y X plus X plus 2, X1 plus 2 plus X2 plus X3 dan bla bla bla, dia akan dapat at the end of the day is the Y. So Y is what dalam case ni ataupun dalam contoh yang saya bagi ni, okay, of course we are talking about price ataupun market value lah. So apa X tu tadi? Itulah X data-data yang tadi kita ada tu kan. Data apa? Data contoh kita ada data kita ada size rumah. Kemudian data apa lagi kita ada? Yang ni yang property data lah kan, property characteristic of data. Okay, kemudian kita ada dia punya size rumah, kita ada berapa tingkat rumah dia, kemudian kita tahu pula siapa dia punya yang jual beli dia. Okay, ada efek tak? Ada, sebab jual beli ni pun kalau kita tengok dalam penilaian kan, okay, pembeli dengan penjual kan, pembeli dengan penjual dan pembeli kan. Okay, kalau penjual dan pembeli tu dia ada connection kan, kita panggil apa dalam bahasa Englishnya, we are talking about knots and arm's length transaction kan. Sebab apa? Transactionnya between adik-beradik ke, between orang yang ada connection kan, that would not be an arm's length transaction lah. So harga dia mungkin akan efek di mana harga dia lebih rendah sebab harga ada orang panggil apa, harga kasih sayang kan, harga kawan-kawan kan, macam tu lah. So jadi itulah X tu tadi dia boleh bagi efek. So dalam real estate model, okay, boleh jadi simple linear regression, satu je faktor ataupun perkara tadi yang akan efek pada Y iaitu harga tadi, ataupun okay, kita kata ada multiple, ada banyak. Okay, tapi of course lah bila kita cakap tentang real estate kan, bukan satu perkara ataupun satu faktor yang akan mempengaruhi, banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi
harga tadi. So that's why lah kalau kita tengok balik kepada data macam Vcom tu tadi, data transaksi tu kan, kenapa kalau orang bagi data transaksi tu semua benda nak bagi, nombor lot nak bagi, nombor mukim nak bagi, kat mana duduk, semua tu pun nak bagi, RSS sheet semua nak bagi. Sebab bukan selain daripada senang kita nak cari data tu duduk mana, selain daripada tu data yang each data yang diberi tu juga dia akan memberi impact ataupun kita kata akan bagi efek kepada Y kita ataupun harga kita atau market value itu yang kita sebutlah. Okay. So what is X kan? Okay, yang ni saya bagi contoh je lah X kan, seperti mana yang saya dah sebut tadi. X ni kita boleh bahagikan kepada beberapa kumpulan ataupun beberapa grup lah. So di mana kalau kat dalam ni saya bagi contoh je lah kan. Okay. Yang pertama we are talking about house information, the property character tu sendiri. Okay, contohnya dia punya size, berapa umur dia, tahun dia dibina, dia punya bilik ada berapa. Okay, kalau yang rumah strata tingkat yang keberapa, itu semua house information, the character of the house. Okay, kemudian kalau dalam saya punya topik, sebab since dah Dr. Nadiah dah introduce tadi kan, okay, kalau dalam saya punya topik ataupun my interest, I'm talking about the green building ataupun greenhouse kan. Okay, whether the property is green ataupun green certified property kan. So yang tu dia ada house information lah. Okay, and then selain daripada tu, what can contribute to the house price? Okay, we are talking about spatial features lah. Spatial ataupun kita panggil dia lebih kepada location kan. Apa yang ada kat dia, neighborhood dia kan. Betul, kadang-kadang kan kita tengok ada setengah-setengah property ni dia memang ada, contohnya macam kita kata okay ni area yang mana, okay CBD area, prime area. Kemudian kita ada secondary area, luar sikit daripada bandar. Itu on the location wise juga. Okay. And then nowadays orang nak visual kan, nak visualize, nak tengok, nak pergi tengok rumah pun nak virtual tour dulu. Pergi tengok jalan-jalan dulu, jalan-jalan kat mana, kat Google Map dan sebagainya kan. So we have house photos, street view image dan sebagainya, which is this kind of information juga boleh memberi impact pada house price. Dan of course we talking about the socio-economic attribute lah. Okay, demographic data inside there, the education, criminal activities, area dan sebagainya. Okay, yang boleh memberi impact kepada house price. Okay. So in my research ataupun selalunya lah dalam real estate lah memang kita pakai ataupun kita menggunakan pakai HPM lah ataupun hedonic price model. Okay, mungkin agak berat lah sikit sebenarnya saya nak introduce kan, tapi tak apalah, saya sebut HPM sebab bagi saya student sekarang dia lebih advance kan. So you kena dengar je benda-benda yang advance kan. So nanti bila you belajar pula kadang-kadang you akan dengar, oh saya pernah dengar HPM ni, saya pernah dengar hedonic ni, oh so hedonic ni yang macam ni, saya pernah dengar dalam kelas macam ni. Kan. So jadi hedonic price model ni is an econometric approach lah. Okay, di mana dalam hedonic price model ni sebenarnya dia equation yang macam tadi tu, Y equal to X plus X plus X sebagainya. Okay, which is to estimate the implicit value of specific attributes and characteristic of the product or service. So jadi kalau kita tengok penggunaan hedonic price model ni dah lama, in 1970s macam tu dia dah guna HPM tapi bukan untuk property. Mulanya bukan dia kenakan untuk property tapi dikenakan untuk predict harga barang. Okay, harga barang. Okay, so jadi apa dia kata implicit, estimate the implicit value of specific attribute. Okay, X tu tadi kita panggil attribute lah ataupun dia punya factor tu kan. So jadi dalam konteks real estate, okay, so HPM ni tadi employed to assess the value of individual property features attribute lah. Contohnya tadi bila kita cakap tentang number of bedrooms kan, number of bedroom. So maksudnya kalau bilik tu ada 3 ataupun lebih, harga dia lagi mahal lah. Contohnya macam tu. Sebab bila kita cakap tentang number of bedroom, dia akan efek pula kepada
square footage lah, ataupun kita kata lagi besar bangunan dia kat situ. Okay, dan same goes to the location lah. Okay, so jadi implicit of the every attribute tu tadi, okay, dia sikit sebanyak setiap attribute ataupun setiap X tu tadi, dia akan bagi the final value, dia bagi seorang sikit. Maksudnya, okay, kalau 3 bedroom, dia akan bagi tambah lagi 5% harga rumah. Okay, kalau kita ada location CBD area dalam 5 km dalam bandar, okay, dia akan tambah lagi 20% to the property. Okay, so what is the 5%, 20%, so what not tu tadi? Itulah yang you guna on the adjustment tu, kan? Okay, so jadi yang you guna daripada adjustment tu, kan? Okay, yang you guna berapa persen nak naik ni, 5% ke 10% ke nak naik each item of you punya adjustment tu, bukan sekadar dapat daripada historical data, tapi data-data yang ada tu sebenarnya dia dah go on this kind of study, dah buat model. So jadi daripada model tu baru dia boleh baca, okay, yes, kalau ada bilik extra boleh tambah lagi 5%. Kalau ada green tadi, kalau saya punya case ada green kan, so ada green, berapa tambah lagi persen dia untuk harga tu akan lagi naik. Itu yang kita masukkan dalam real estate modeling. So jadi kalau tengok kepada HPM ataupun hedonic price model ni tadi, okay, dia sebenarnya analyze the relationship. So relationship apa dia? Relationship tadi price, harga, Y tadi, dengan all the attribute ataupun features tu tadi. So jadi kenapa kita nak tahu, nak study on the relationship tu tadi, kan? So jadi bila kita study dia punya relationship tu tadi, so jadi kita boleh tahu which attribute ataupun kita kata kalau kita belajar dalam statistics, kita sebut the coefficient of the each attribute, kan? Kita boleh quantify dia. Which attribute yang sebenarnya memberi impact pada harga. Ataupun, ya of course lah, kita cakap tentang property ni selalunya kalau orang kata location kan. Yes, of course, tapi when you talking about location yang mana yang akan memberi ataupun yang ada effect kepada price tadi? Apakah nilai ataupun quantify dia impact untuk each attribute tu? Bila kita cakap location, jangan kita nampak location dia kena location duduk di bandar dan sebagainya. Location ni kadang dia mempengaruhi bukan setakat dia duduk di bandar dan sebagainya. Location ni ada macam-macam. Location kita bercakap tentang access to the road. That is location. Menghadap jalan, road frontage. Itu dah kira sebagai location. Ataupun on the amenities itself kan, dia ada access to the road. Okay, location. Location yang macam mana? Okay, location dia duduk di tengah-tengah bandar. Ataupun location, dia duduk kat mana? Dia duduk di suburban area, secondary punya bandar. Kan, bukan bandar utama tapi secondary punya bandar. Tapi which means that secondary punya bandar tapi dia ada apa pula? Okay, mungkin location on the amenities. Mungkin kita pula boleh kaji pula location yang macam mana, amenities yang mana yang orang suka. Dekat dengan bank, ramai orang beli, harga akan jadi mahal. Ataupun yang dekat dengan sekolah, dekat dengan masjid, kan? Ini pun jadi satu kita kata attribute lah. Okay, sebab kalau kita bercakap dalam satu taman kan, dalam satu taman, setengah orang memang dia mencari rumah yang dekat dengan masjid. Dia nak rumah depan masjid, dia nak rumah yang dekat dengan masjid, di mana dia boleh jalan kaki je pergi masjid, kan? So jadi dia dah jadi high demand lah kat situ, kan? Untuk masjid tu menjadi satu faktor yang attribute to the price of the property tu tadi. Dan of course lah ada tips lah, kita tengoklah juga on the bangsa, on the agama, persekitaran, demografi tu of course lah kan. So jadi itulah yang tadi saya nak kata tu, setiap each factor tu dia akan quantify at the end of the day for the price tu, which is itulah yang kita nak cuba quantify dalam kita punya pengiraan dan kita punya valuation kan. Kenapa kita buat 5%, kenapa kita buat 10%, kenapa rumah ni yang duduk depan masjid ni harga dia lain dengan rumah yang duduk 3 row ke belakang daripada masjid. Itu di antara patut-patutnya kita kena tengok. Okay, so jadi saya harap untuk malam ni, okay, saya dah sharing
on the HPM, okay. Which is bagi awak biasa dengar lah kan, hedonic price model ni apa ni biasa dengar kan. So jadi bila kita bercakap tentang HPM, hedonic price model ni, okay, sebenarnya dia lebih kurang macam kita buat valuation lah, tapi dia adalah satu yang statistik, matematik statistik sikit kan, okay. We are talking about comparison of similar goods that differ for the quality of one character, okay. So maksudnya karakter tu tadi, karakteristik tu tadi macam tadilah kalau property tu kan, location dia duduk 2 km kepada amenities, bank dan kedai, dengan yang bezanya yang 5 km dekat dengan bank dan kedai tu. Ada tak susah je. Okay, sekarang ni we are talking about property yang duduk dekat SIDEC kan. Kita cakap SIDEC, rumah yang belakang-belakang UiTM tu, kalau kita compare pula dengan rumah ataupun property yang dekat Taman Gemilang tu. Taman Gemilang mana yang dekat masjid daerah kita yang besar tu kan, kat belakang tu. Okay, so jadi the basic idea is to use the systematic variation in the price lah kan. So jadi kita quantify secara saintifik lah, tapi dia ada juga adds dia lah dalam kita punya valuation. So bukan setakat kita bercakap sains saja, okay, dalam valuation ni. So jadi dia tu pun kita kena ada sikit sebanyak fikir logik dan sebagainya, okay. So jadi kalau awak tengok ayat kat bawah ni, this is the starting point to assess the WTP for the environmental characteristic, iaitu WTP ni iaitu willingness to pay lah. Willingness to pay, yang ni you biasa dengar dalam economics. You akan belajar dalam ekonomi, ataupun kalau you belajar dalam ekonomi, you akan dengar ada pasal WTP tu, di mana willingness to pay ni, okay, bila kita bercakap tentang satu-satu produk tu, harga dia kadang-kadang bergantung kepada berapa orang sanggup bayar untuk dapatkan dia. Okay, berapa kita sanggup bayar untuk kita dapat property yang dekat dengan amenities kita. Itu in terms of WTP lah. Tapi mostly selalunya WTP ni dia dapat dengan environmental characteristic for the property atau real estate. Okay, so I think that's all untuk sharing malam ni. Okay, hopefully you get some ideas lah on what actually is real estate data, market kan, and then modelling. Okay, so jadi you fahamlah kenapa you belajar statistik ni, kenapa ada keperluannya untuk you understand statistik dalam real estate. Okay, back to you Dr. Siti Nadia. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Lizawati binti Abdullah, kerana dengan komitmen beliau ni, maka memang saya mula-mula kata, doktor boleh ke kita tukar ke waktu malam, sebab siang banyak meeting dan memang terpaksa awak jadi saya sangat terima kasih Dr. Lizawati dan Dr. Atika tadi sanggup malam-malam macam ni, dan awak semua jugalah yang menjayakan program ni. Jadi Dr. Liza, saya sangat gembira walaupun hanya separuh daripada pelajar, tapi ini adalah mereka-mereka yang telah Allah jentik dan pilih, sebab bukan semua orang boleh masuk syurga, tu je. Memang ramai orang kat dunia, tapi macam malah awak je yang terpilih. Kenapa Allah tak jentik hati orang lain? Itu mereka kena cek diri mereka sendiri. Dr. Liza, nampaknya kita akan bertemu lagi dengan next talk dengan 2 lagi speaker juga. Kita akan umum dalam grup Telegram kita next tarikh. Jadi anak-anak nantikan ya untuk next talk 2 lagi saja untuk kita beri you sebelum pergi exam, final exam, you ada something yang you dapat semester ini daripada, bukan daripada saya Dr. Nazihah sahaja, tapi daripada ramai speaker lain. That's why kita buat collaborative teaching ni, because lagi banyak speaker you dengar, lagi banyak knowledge you dapat, lagi pandai lah you sebenarnya. Dr. Liza, jika nak live boleh saya ucapkan terima kasih kerana saya ingin terima kasih Dr. Siti Nadia dan semualah pelajar. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi masa degree lah you all ya. You all buat degree, you jumpa Dr. Liza untuk subjek yang sangat mendebarkan land acquisition ya. Dan juga information technology. Okey, insya-Allah Dr. ya. Alright, okay, bye. Terima kasih Dr. Liza. Okey, jadi anak-anak saya ucapkan terima kasih ya kepada komitmen, walaupun tak ramai tapi macam saya cakap tadi, saya gembira, bersyukur kerana kejap lagi Google Meet akan hantar kepada saya email you. Ya, ada pertanyaan. Ya Cik Faris, ada apa? Maaf doktor tertekan.
Oh tertekan. Okey tak apa. Cik Faris ni yang kelas 4E tu ke? Betul Doktor. Ya, tak apa. Cik Faris ni adalah seorang yang sangat menjaga adab dalam kelas. Betul, saya senang ingat tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah dia tertekan tu. Kenapa Allah tunjuk tertekan? Sebab Allah nak bagi tahu saya Faris hadir. Nampak tak? Setiap benda yang berlaku tu ada hikmahnya anak-anak. Okey anak-anak, tak apalah. Dah 9.53 malam. Untuk anak-anak kelas saya ABCDE, terima kasih. Untuk anak-anak Dr. Nazihah, FGHI juga terima kasih. Okey, untuk anak-anak kelas saya ABCDE, saya tak ada minggu depan ya. Saya ke Sarawak lagi sekali saya ulang. Jangan PM saya tanya, doktor ada kelas ke tidak. Saya memang tak ada. Saya pergi ke Sarawak bersama pelajar semester 4. Ijazah Sarjana Muda ya. Jadi apa-apa hal kita kontak dalam Telegram group yang besar. InsyaAllah moga Allah memberi nikmat iman dan Islam kepada anda semua. Dan jangan lupa solat isyak sebelum tidur. Al-Muq jangan lupa ya. Dan jangan lupa tonton YouTube saya siang tadi untuk naikkan view stok itu. Okey? Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu atas kelemahan saya. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Terima kasih Doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.